ariko havuke akazuba keza mu gihe twari tumaze nk'iminsi ngahe mu mvura nyinshi ariko n'amahoro. Akarere ka Minembwe muri rusange nubwo tuvuze ku ruhande rwanyu abaturage babyutse bate? Reka nubundi kuko dusanzwe tubikora tubanze dusuhuza abantu bacu bose badukurikira hirya no hino aho ino mu Minembwe harabari ko dukurikira bari hano bakurikira za YouTube zanyu yuko bataba banazi yuko twakoze ibiganiro. Hari n'abandi bari mu bihugu by'ibituranyi, hari ndetse n'abagenzi bacu bari muri diaspora ya kure. Abo bose turabasuhuje tubabwira kuko turi mu Minembwe kugira ngo tubabwire amakuru mu binyamakuru. Bino binyamakuru byose muza kubona bya postings no nkuru mugende mukore subscribe kugira ngo muzamumenya amakuru yabaye ku munsi yuko tubaheza amakuru ya buri munsi. Reka tubaheze rero update ya situation sécuritaire iri mu Minembwe. Mu Minembwe havyutse neza kuri uno munsi mu gihe mu rukerera habayeho amadrone menshi yarashe mu Karingi ndetse bakaba barashe inka 7 hagapfa 2 n'izindi 6 zakomeretse kugeza uno munsi zigenda zicumbagira. Ibi ngibi bikurikiwe nejo bundi ubwo barashe kandi izindi nka 7 ku musozi umwe barasohora izindi 4 ku wundi musozi barasikanisa barasinzu ya pasteri n'amazu menshi y'abaturage mu Rwanda rwa Karingi ndetse na hano Irundu. Iyo tubwira abantu yuko nubwo nta masaso yabaye exchange hagati y'abasoda bacu n'abasoda bandi babanzi bahagurukiye kugira ngo batumare ariko ntabwo nanone akarere gatekanye kugeza izi saha duhe tuvugana namwe mu minota itararenga 30 drone imaze n'ubundi kurasa hano ku kibuga c'indege inshuro 2 zose no kuvuga ngo ibitero bijya leta regime ya Kisekedi yahagurukiye kugira ngo ize iteroriza abaturage ba Minembwe yica abaturage ba Minembwe saho gusa mu mikenke bararasheje ubundi n'ahandi uko nguko ni kumwanza akomeje abitera ariko ico twababwira no kubabwira kuko ibisigaye ni ibitero byo guteroriza abaturage ni ibitero byo kwicinka ni ibitero byo gutwika imirima no gusenya amazu ariko bazi yuko kera kuri tere urugamba bamaze kurutsinda ubu nyine barakambitse kuri iriya misozi murebye mubona amahembe kuri za Nyaruhinga n'ahandi hose za Mukoko n'iriya misozi ifatiriye ibyo bifuzaga yuko bakeneye kwinjira muri Minembwe zarabananiye iyo bimaze kubananira rero umujinya bari mu kuwutura kunka bakawutura ku baturage bari mu mirima bakawutura ku mwungeri uragiye inka yiwe bakayitura ku masoko bakareba umuntu wawe wigendera mu ibarabara akamutera bombe ibyo ngibyo nibyo biri muri Minembwe ariko tundi turere twose twari kwatsotse neza murakoze cyane. Ikindi umuntu ashobora kwibaza ubu ngubu mwanzi cyangwa se utera twigwaneho bari abasirikare ba Kongo nabo bafatikanije abambari babo bahagarariye hehe mu buryo uvuga ko nta ntambara ihari nta exchange y'amasaso hari ariko harimo ibitero bya drone munsi kundi mu majoro mu gitondo n'ayo masaha turiko tuvuga aduye ntabwo ari kure ariko aduye ntabwo ari muri Minembwe centre nkuko babyifuzaga aduye ari mu ruhande rwa Gakenkeza w'imiko iriya kwa Mahindigiri aduye ari kuri Mukoko aduye ari kuri Nyaruhinga aduye ari ruhande rwa Karingi ruguru muri iriya misozi ya Mutunda aduyi ari za Mikenke aduyi ari kuri Pwezero ariko muri Minembwe n'ahandi hose ni twebwe tuhari kandi ntabwo aduyi yicarwe hari yakubera kuko yabishakaga aduyi nuko yananiwe kwinjira muri Minembwe ntabwo badufite bwo kuvuga ayo magambo ngo byenda abantu bari mu gutekereza ngo byenda ngo kosha kubivuga ngo aduyi turahamagarana gahamagara natwe tugahamagara yaratubwiye ejo bundi aduhamagara turi hari kwa Rutaganda aratubwira ngo hariya muri mu kuvuga ngo yarabimanye yaranatwimanye nyine yuko kugeza none ntimurinjira muri Minembwe rero ibyo batekereza ni ibyifuzo ni dreams ariko batazabasha kugera muri Minembwe ntibizobakundira yuko turacahari turahagaze. Reka tuje ku ruhande rw'undi mutumirwa Bishop Hakizimana Pacifique ejo bundi twinjira muri topic neza wabonye itsinda ry'abanyamurenge bavuye hanze mu Buraya bafite n'amafaranga y'Amerika amadolari baragize bake ati turagiye kwa President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ati wagize neza ko turinda abavyeyi n'abana mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe muri gakondo wavyakira ute nk'umuntu ufite ishaka cyangwa se nk'umurwana ashaka kuri mu karere ka Minembwe waje kureba gahinda abavyeyi bafite batuye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe ntavuze ngo abanyamurenge amoko yose atandukanye n'ubu isa turiko tukorera ikiganiro drone ihaye irasa hano ku Kiziba. Murakoze cyane ariko mbashimire sinavuga ngo nabyakiriye nte kuko bariya ntabwo ari abanyamurenge kariya n'akagurupe k'amabandi bakoresha kandi bagize iminsi bakoresha nta bwoko bubaho nta muryango ubaho utagira ibigoryi so urumva rero abantu b'ibigoryi cyangwa se abantu nk'abo groupe nk'iyo y'ababandi bakoresha kugira ngo bakomeze bahishe ibyo barimo bakora ntabwo yandaza ku ijoro kuko na Gisegeti yarananiwe n'abandi barananiwe ubundi biriya kugira ngo bibe bigaragaza yuko barangije gutsinda urugamba kuko icyo barimo bakora kugeza ubu nyine ni ugushaka kugira ngo bahishe ibyo bakoze kuko bazi ko ejo bundi bagiye kuzayibazwa
none ubu nyine ko barabakoresha kugira ngo bereke amahanga yuko ibyo bakoze ari abere. Ibyo ko barabikora kugira ngo bagaragaze yuko ibyo dutaka n'ibyo tuvuga nta gaciro bafite. Ibyo barabikora kugira ngo berekane yuko nk'akariya kagroupe k'amabandi hari uburyo gashaka gukora nka mobilisation kugira ngo kereka abantu ngo murabona turi kumwe n'abayobozi twavuye aha twagiye aha, so hari agakiza kandi dushobora kuzana noneho bica intege bari abirwanaho bituma abaturage bagira ingingimira bashidikanye bavuge ngo se byagenda gute. Ariko ibyo ngibyo byose mu by'ukuri nta kintu na kimwe bishobora kugira icyo bimara, nta kintu na kimwe abaturage ntibabyumva, amfete ntaco bigabanyije kandi ntaco byongeye, kuko realite n'ukuri kose kurahari, ibikorwa birahari, abaturage barahari, aho bavuye harahari, intambara bahuye nazo zirahari, nizo bari guhura nazo kugeza kuri uyu munsi zirahari. So nta buryo na bumwe Ndayishimiye ashobora gukora kugira ngo yihishe, ahubwo icyo twamubwira yaba ari Ndayishimiye yaba ari Gisegeti bitegura urubanza, bitegura uko ibyabaye byose hano bifite documentation, amazu basenye arahari, dufite documentation zabo, abaturage bahunze turabazi. Nukuvuga ngo buri kintu cyose cyakozwe hano kiri documented, well documented. Ntabwo ari ngombwa kukizana uyu munsi kuko tuzi ko ntaco camara, ariko icyo tuzi cyo nuko abarundi bazasubisa consequences z'ibyo bakoze. Kisegeti n'abakongomani bari ku ruhande rwe, consequences zizabageraho kuko akarengane ntabwo kagarukira aho ngaho. Nabahereza nk'urugero genocide yabaye mu Rwanda, bari bazi yuko ntaco bagerwaho, bari bazi ko nta consequences bazagira, ariko uyu munsi se bari hehe? Ntibari mu mashamba se? Uyu munsi se imiryango yabikoze iri hehe? Yagiye yishura n'ibyo bakoze. Izi nka zose zapfuye hano kuri imisozi leta izazishura, Ndayishimiye azabyishura. Ibyo byose uyu munsi reba nk'igatumba batwiciye abantu, kugeza ubu nyine nta butabera turabona, ariko susugira ngo biriya bizarangira, ntabwo bizarangira. Biriya byabereye ku butaka bwa Ndayishimiye. Ibi byose rero akora n'izi imbaraga ashora ku munyamurenge ni ukugira ngo akavaringe ibyo agize iminsi agira gute akora. So icyo twabwira bariya rero kariya kagroupe ni ukukamenyesha ko cyane cyane turabwira abaturage b'abanyamurenge ntibabatera ubwoba, bakomere. Kariya na kagroupe k'amabandi kandi nta bantu baba batagira ibigoryi, ibyo byo ni bisanzwe. Ababakoresha umuntu wese ntiyabubakoresha, nuko babura ngo bihangane bakomere, ahubwo niba bishoboka buri muryango wese witandukanye nabo tubace mu miryango yacu, tubace donc ico natekereza byari bishoboka twakagombye kubagira ikizira, tukabasiga ikizira bakabikizira ku buryo badashobora kongera kugera no mu bandi bantu, ndetse byaba ngombwa n'imiryango ikidononsa ikagaragaza yuko bo batari kumwe nabo, kugira ngo ahari ibyo bakora n'ingendo zabo n'ibyo bavuga birusheho gukomeza gutakaza agaciro cyane cyane ku badafite realite, ku batazi ukuri kwibera hano muri iyi misozi. Haba Fande Rugabo nawe ubikomojeho ko kariya n'agatsiko k'abandi mwatubwira nki amayelema 3 cyangwa se ane approvinga ko bano bantu by'uko ibyo ari kwakora ari iby'ubandi cyangwa se ari ibikorwa bitari byiza ku bwoko bwabo, kubera kuko biriya bakora biragaragaza neza. Hari uwibaje ati se kuba buriya bwicanyi bw'abanyagatumba bwarabaye abantu bagapfa bangana kuri abanyamurenge bo barashaka gusiba kiriya kirari kugira ngo justice cyangwa se ubutabera butakora, cyangwa ni gute bimeze? Muri makeya sanishije ijambo ry'abandi nubwo bw'ubutabera muri Gatumba kandi ari bo bari gushimira abishe abanyamurenge mu Gatumba. Murakoze cyane. Ijambo rya mbere kuba rakoresha izina batahawe, batowe nande guhagarara umunyamurenge, icyo ni ikintu cya mbere kigaragaza ko ari abandi. Community y'abanyamurenge muri Amerika irazwi, ni mahoro irahari, dufite gakondo duhagarariye twese. Mu Rwanda dufite mutuality. So ninde wabahaye ririya zina bavuga ngo bahagararire abanyamurenge? Bararyihaye nonse ubwo hari ubundi bubandi buruta ubwo. So ikindi kintu cya kabiri baravuze ngo ntibagera ngo none ngo bari muri Kongo ngo hari abandi bantu bavugira ngo kandi nabo nk'abanyamurenge ngo ntibananiwe kwivugira. Ese ko baravugira he? Ko bavugiye Uvira, ko bavugiye Ibujumbura, iyo baje bakavugira mu Minembwe hari base ntiyari bagina tiyari abanyamurenge. Ibyo byose siyo bibera. Bariya bagize imyaka ingahe muri Amerika, bagize imyaka ingahe badakandagira mu Minembwe. So baravuga ibyo bazi se ntibaragira mu Minembwe, ntibahazi. So yaba bari baje ngo bagere mu Minembwe ngo bavugire iryo jambo mu Minembwe, ico ni kimwe. Icya kabiri yaba bari babivugiye mu ruhame rw'abanyamurenge, umubandi azasesera
azajya kubesha azagenda yihisha nibahamagara abanyamurenge aho bari muri USA muri Amerika bahamagare community y'abanyamurenge bababwire ikibazo kuki batabikora icyo nikigaragaza ko ibyo bakora batabihabwa kubarasha kwandayishimiye bagakoresha bashobora gukoresha n'abanyamurenge benshi mu nkambi zahariye Burundi kubera ko barafashwe nta kundi kuntu babigenza barakoresha abanyabuvira kubera ko barafashwa bari hariya barabivuga gutese baricwa kubera nyine aho bahari ariko ahantu hose hari ubwisanzure ahantu hose hari amahoro ahantu hose umunyamurenge ari ashobora kuvuga gatekana aho ndi bashobora kuhagera ngo bagira gute ngo bavuge icyo nikigaragaza ko aragatsiko kiki kababandi ikindi kintu cya gatatu kuba barafata amafaranga bakaja gushimira ndayishimire nyuma yo kubonana na president wa Kongo ndetse n'ubundi buyobozi bwa Kongo abo bantu baje gushimira ayo mafaranga yavuye n'abacuruzi bari abagabo mungwira ico bakora abantu bapagasa abantu birwa bapfundikanya amasogesi muri Amerika ngo kubarahaguruka bakaja gushimira president w'igihugu ni iyihe company bafite so icyo nikigaragaza nuko byo babona byose n'ubujura nari amafaranga n'ubwo bavuga ngo nibo bashimiye ariko ari amafaranga yatanzwe na Kinshasa so icyo mutabona kigaragaza ko ari ububandi niki so biri open biragaragara Afande Rugabo wageze mu bijombo wabonye aho Munigantama Sebakiane yarari wageze naho Shikiro Eugenie yarari wageze hariya Byuze yarari bese wabonye bari abantu bose aho bari kuba bongeye no kugaruka kandi baravuye hano Minembwe ariho bakagombye gukinira iyo politike yabo bashaka wageze bageze Bujumbura bageze ubundi bari Uvira kugwaho ruhande byakwinspiriki reka mbaze mashemire ku kibazo ciza mbanze mpeze n'abaturage ba Minembwe pole yuko isabune yo kumesa yapanze ibeyigeje igituma mbisanishije nico kibazo cyawe bano bahungu baje bari nkagifura isabune yo kumesa baje kumesa ibyaha byandayishimiye kugira ngo bamuhindure umwere kubwicanya hakorera abanyamurenge mu Minembwe kugira ngo bamuhindure igitangaza berekane kuko kuza kwibwe mu Minembwe zino drone zihe zirasabanyina wabari abahungu baje hariya bari abakecuru bapfuye ni banyina na banyirakuru zino nkazanyazwe zihe ziraswa na drone zavuye i Burundi ni zabari abahungu na base wabona banyirasenge ariko bazanye gifura mu mupfuko bagihinduramo n'amadolari kugira ngo baze kwerekana ndayishimiye mugira ngo reka tukoze neza kugira ngo hinduke umwere biriya byose bitazokubaho yavuze ijambo ryiza Bishop umuntu wese azaba accountable kubyari mwakora kugeza uno munsi ntabwo biriya bizaheka mugende mukurikira amakuru hayakorwa none uno munsi bashize mu rukiko umuntu wagize uruhari mu kwicara umumbo mu myaka ya ryari nico gihe twese tutaravuka ko turasaza nukuvuga ngo nubwo bahe bashaka kwigira kuri iki nta kintu na kimwe kizoza amaraso ari mu biganza bya Ndayishimiye habe nubwo byamera gutya ubu nyine drone ko zirarasa ziturutse mu Burundi ubu nyine drone zaraye zishinka ziturutse Bujumbura mu basirikari b'u Burundi rero ibo ngo nibaza nibahagarara hariya bakamuhagarira iruhande bakaza ngo kumushimira biteye isoni mureke mbabwira ijambo rimwe reka nshimire Douglas kuba yarabafasha akabakura mu muryango w'abanyamurenge yuko bariya ni samaki zaboze bagomba kubakura mu bandi kugira ngo n'izindi zitazabura nukuvuga ngo bari abantu bagomba kwangazwa nta kindi cyatumye baje kuri kariya gasozi nukugira ngo gusaba abanyamurenge bazabagaye igihari gusa no kugira ngo bigaragaze nitumara tubagaye naho ubundi nta kindi gihe gikorwa yuko kuja kwishira hariya ko baraje kwihishira kugira ngo hazabike bifatikanyije n'intera hamwe nizo zaye zitwica zirahangaha kumva kuko intera hamwe zaje kwisha bene wabo ntaco bibabwiye bifatikanyije na P5 bifatikanyije na mwene Habyarimana bunyina avuye Kinshasa hamwe na Kayumba bifatikanyije n'abarundi abo bose ngo bafite umugambi wo kugira ngo badusenye hano niyo amara bagende bajeyo bamubwira ati bwana president ndayishimiye tuje kugushimira kuko waho twisha mureke mbabwire iyi bihe bigeze hariya zo kugira ngo bahakane ibyo bakora yuko bazi ibyo bakora ndayishimiye tumubwire ngo none ni muswa azisha hayakora mu Minembwe kwica abantu no kuba afitari amaraso y'abantu arabizi ariko icyo agomba gukora niki nuko agomba kuzana ibigabo by'ibipfanka by'ibigoryi hari umugore umwe muri Bibiliya bazabita ngo ni Abigail ngo baramubwiye ati Dawidi aturutse hakurya none yari yaje gusaba ifu rya posho ry'abasoda ry'igitondo n'umugoroba ati ejo yaraje gaho ati Nabali shaka igabo cawe ati kirabatuka kirabirukankana ati nimuva hangaha bene Dawidi ati mwebwe se ndanabazi konzi ko abasirikare kwanza bana dezatinze none ko muraza mwirukanka ngomba heza intama zanje nari guheza abazabakemura intama zanje
babibwiye umuntu umwe w'umukozi wo muri urwo rugo ngo yumva uko uwo mugabo w'umutunzi abasubije ngo aza kubwira wa mugore Abigayili aramubwira atari kuza amakuru umugabo wawe yarayirukanye abantu wo ku mwami Dawidi wa mugore ngo abaga intama 6 arazosa afata imitsima n'ibindi bikomeye amaze ngabishira ku ndogobe ngabwira abakozi ati mugube mugende nanjye ndaje Dawidi ngakimanuka umusozi uwundi amanuka hino wa mugore ngabarahageze bakubitanira mu kibaya ngarapfukama aravuga ngo ntushirwaho amaraso n'ikigoryi ngo ntugerwaho amaraso y'umugabo w'ikigoryi nk'umugabo wawe amen amen bariya nabagabo b'ibigoryi bahe baza koza amaraso ku muntu w'ikigoryi ngabo rero buriya ntibadukanga abanyamurenge turahagaze famu hano muri ino Minembwe tuzoyisindira nta muntu ugenda ngaje kwifotoza ngo kubera kuko yazanye za costume zihenze ngibyo azakuraho amaraso n'ubwishenye buhe bukorerwa mu Minembwe ibihe bikorwa biri documented ibihe bikorwa hano birazwi umuntu wese azaba accountable ku kintu cyose gikorerwa kuri uno musozi rero kugira ngo baze kuduhenda iciza gusa nuko injanga ziboze zamaze gukurwa mu zindi bari abagabo no kugira ngo tubashire hariya nitumara tubagaye gusa mugende bamenye yuko nta kindi cabajanye nuko inginga ndayishimiye ngo twice ntituzotaka twice nta kibazo turagushimiye twice utunyage twebwe tuzoguma tukubona kuko uri umugabo mwiza udukorera ibingibi nta kindi bagiye gukora ariko nubwo bagiye kumwoza ntibizokunda ntabwo azira Afande Rugabo reka mbaze munganira kuri ako kantu en fait hari umuntu ugira irari ry'ibintu by'amafaranga ry'inda ry'icubahiro ry'ibyo ashaka bikarenga ubwenge bw'imitekerereze kubona abantu b'abagabo bakoreshwa n'abantu babica ababyeyi babo bakaja gutangaza ko ntaco baye bakora biriya ni irari riba ryakurenze no kwikunda ninda iba yakurenze ku buryo utakibona agaciro kundi muntu n'ibindi bintu bihari hari bavuze ngo nindi bagiye hejuru y'umutima nindi bagiye hejuru y'umutima ikaja no hejuru y'ibitekerezo ikaja no hejuru y'ubwonko kubera ko nabi gituma bagira bumva bakora ibintu nk'abiriya ninda nta kindi ari amafaranga buriya ninda ishimiye wayabahaye cyangwa se n'igisegiti wayabaye ntabwo ari yo bakoreye mu kazi bagenda bapagasa muri US nukuja gusabiriza biriya nukuja guhakwa biriya nukuja kuvuga ngo duhereza twebwe ica upfe kuduhereza tubeho niturangiza twebwe turakweza turakubera gifura turagufura ariko ibyo ntibishoboka murakoze cyane turi mu kiganiro na Afande Rugabo ndetse turi kumwe na Bishop Pacifique hari ibyamwage mushinja agatsiko mwise kababandi ndetse mu abandi bakita ko ari bihahiranda kuri ubu nyine mu kiganiro murimo kuvuga ibyaha bya Ndayishimiye bikorerwa mu ntambara uyu munsi inkiko ziri gukurikirana ibi byaha aho muri kureganiye uyu munsi ntaho turatanga ikirego ariko uyu munsi kuturabibwira amahanga kugira ngo amahanga akomeze bimenye kuturabibwira abanyamurenge kugira ngo bakomeze babyumve kuturabibwira abakongomani bose kugira ngo bakomeze bagere gute babyumve ubuvugizi kuburakorwa kandi hari amahanga bireba hari amahanga bishinzwe hariho abantu hari za UN birebera ku isi ibyo byose rijwi ryacu ryo kubivuga no kugira ngo bakomeze bagere gute bakomeze babyumve kubera ko ubu nyine Ndayishimiye na Gisegeti baracasa nk'abatwikiriwe ku buryo ibirego byo kubakurikirana mu buryo face to face ntibirashoboka ico turimo dukora ubu nyine nk'abanyamurenge no kwiyubaka imbaraga ndobona kuri ra misozi bananiwe gutambuka ejo bundi tuzabigiza inyuma na Uvira tuzahagera vuba n'ahandi tuzahagera nyuma yo kumara kwiyubaka izo mbaraga n'ubwo bushobozi tuzahangana n'abamaso ku yandi kuko ico gihe tuzaba twurira indege tugahurira muri US tuzaba twurira indege tugahurira ahariho hose tukahagera ubu nyine kubera ukuba tuzitiye bibahereza imbaraga zo kutabasha kubazwa ibyo barimo bakora uyu munsi ariko ejo cyangwa ejo bundi tuzahangana imbona nkubone turebana nk'uko mu nkiko Bwana Bishop mu magambo bari abagabo bavuze gushima bavuze ko bahaye bamenyesha na communauté internationale ko Ndayishimiye yafashe abaturage bo mu Minembwe neza rero sinzi nawe ijambo kuri uyu munsi kuri isaha uri hano kuri tele wobwira iyo communauté internationale kubijanye n'ibyo bari abagabo bagagezaga ko Ndayishimiye yakoze akazi neza sinzi niba watangiruka reka mbaze subiza kuri icyo kibazo biteye isoni iyo umuntu yumva kuko nyina bamwishe cyangwa se wabo cyangwa nyirasenge amashuri yafunzwe
ibibuga by'indege by'iwabo aho batuye birimo bibombwa, inka zakomeretse cyangwa zapfuye, abagore b'imyaka 100 barasiwe mu nzu barasasharije yose, abana b'abakobwa b'imyaka 12 barashwa amaguru yombi, abagore bahe batemwa amaberi, abandi bahe basaturwa inda. Ariko wa muntu yamara kumva kuko nyene yasatuwe inda akaza gushimira uwayisatuye. Ibyo ngibyo ni bimwe na ya ndwara bavuze yuko umuntu azayirwara ngo yamara akazaje gushimira uwamugiriye nabi. Abantu barwaye Stockholm syndrome nibo bari abagabo he bashimira babakoreye biriya. Kuba boza kubwira ndayishimiye bite, bafite impamvu ziri behind yuko bari abantu niwo mwanzi wanyu muzotwitwa. Muzi yuko nyuma yo kugira gukibi byose erega ko turakora gucya ariko tuzi n'ijambo ry'Imana twe dusoma Bibiliya. Umwanzi wanyu muzokurwaho nyuma y'iyisi nta wundi ni Satani. Umwanzi wanyu muzokurwaho kisekeda zokuraho wanyuma narayishimiye nakagara. Bariya bose muhe mubona bari hariya nibo bazokurwaho banyuma. Kuza kubwira ndayishimiye ngo tugushimiye yuko watwiciye ba data zoba bitangaje kandi bisekeje. Ikindi cya kabiri ngo nuko bari abahe bivictimiza ngo ariko tuzi neza babishe bashaka kwerekana u Rwanda. Reka mbabwire, u Rwanda ni igihugu conyine cyiyubatse. Abanyarwanda bashaka kuba bogera hano bohagera isaha iyo ari yo yose ntituba tukinageze naha ngaha tube tugeze kure. Ariko kandi kugira ngo bafate yuko abanyarwanda ari bahe batwica nta musirikari w'u Rwanda uri hano mu Minembwe dufite amabrigade 900 by'abarundi barahangaha zoba biteye isoni kugira ngo bari abagabo baje gukora ikiri. Twababwiye ngo nibagifura ya sabuni imwe ya bule muri mukubona bagurisha bahe bagurisha hano mu isoko niyo iriya baje gusiga kugira ngo barebe kuko bokweza amaraso ari ku ntoki zandayishimiye. Biriya ntibizokunda gusa kuza kumushimira nukugira ngo bisebse naho ibindi byo ntabwo bizoshoboka. Icyo twabwira amahanga ni ukubabwira ko ibyo bavuze atari byo, ari ibinyoma. Ni ukubabwira ko ibyo bavuze atari byo, kandi hano mu Minembwe nta ngabo z'u Rwanda zihari, nta munyarwanda uhari. Hano hari abanyamurenge nibo babe bahura n'izi nzitizi zose cyangwa n'ibibazo byose bafite. Ndayishimiye ingabo ziwe ngiziri hari hakurya n'ubu hano kenda zirangiza nizo ziri hano. So ibyiza badukoreye ngeretse ari drone bamaze kuturasa ubunyine, keretse ari inka bamaze kwica, keretse ari abaturage bamaze kwica. Niba ari ibyo byiza ibyo nibyo byiza baje kugira gute kubashimira. Ariko icyo twabwira amahanga nico twabwira abanyamurenge bose ni ukubabwira ngo ibyo ndayishimiye hakora arashaka kuyeza, ariko ikizwi nuko abanyamurenge hano babayeho mu buryo bakorerwa ubugizi bwa nabi bwose bubaho n'ingabo z'abarundi n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Reka dusoze kino kiganiro abantu bose badukurikiranye. Mugenzi waje afande tutaraje kure tutarasoza ikiganiro ndakubaza ibibazo bibiri. Biragaragara ko abantu bavuze ayo magambo basura perezida w'u Burundi ari abantu n'undi bagiye hanze muri process z'ubuhunzi. Barasubira kandi batanga ubufasha cyangwa se batanga ayo mafaranga ku bantu bari mu buhunzi. Bavuga ijambo yuko perezida w'u Burundi yabafashije mu bintu bitandukanye, ariko ntibavuga ko yamaze ikibazo cyatumye bajya muri ubwo buhunzi. Aho ngaho nakubaza ngo ese wowe urabwira iki abari muri za nkambi z'u Burundi? Niki wabwira abantu ku munsi wa none ubahumuriza? Hari icyo muri kubategurira? Reka tubanze tubwira abanyamurenge bagenzi bacu n'abakongomani bandi bose batari n'abanyamurenge bose bahunze bino bibazo by'intambara muri Kongo bari mu Burundi. Ndetse murabizi kuko Muniga ntama yigeze kuja muri ziya nkambi ashuka abana benshi, ubu nyine benshi bafungiwe Kinshasa. Kugira ngo tubwire abanyamurenge kugira ngo babe aware yabiriya bibazo n'abari abashukanyi n'abari abagambanyi b'ubwoko bw'abanyamurenge. Ibyo baza kubabwira byose ni binyuma. Murabizi yuko ubu nyine nta mukongomani numwe wemerewe kugira ngo noneho ahunguke uretse umunsi bari kurawuvira. Bose bari babafungiye hakurya kugira ngo bagende babashira hariya ari bo bereka amahanga yuko mbega inkambi zuzuye, kandi cyatumye izo nkambi zuzura ari intambara zagezwe na M23. Nta kindi twabwira abanyamurenge ni ukumenya kuko hari abagambanyi batatumwe n'ubwoko. Bari abahungu nta muntu numwe barepresenta umunyamurenge, nta organisation nimwe kinyamurenge barepresenta, nta groupe y'abanyamurenge yabatumye uretse ka gatsiko gusa kabagambanyi bishize hamwe kugira ngo baje kugagwa barya bashize inda zaba imbere. Abo ngabo nibo bari hariya, nta message abanyamurenge babatumye, nico gituma babaye dismissed no mutualité yose y'abanyamurenge. Ikindi twavuga kubi abantu babwira abantu kuko tuzoba turi Uvira. Murabizi kuko twabaye muri Uvira twayigezemo, twayikuwemo niki, twayikuwemo yuko twebwe twemera kuko agomba kuba imishikirano
tugasubira inyuma hakabaho ibiganiro ariko kuva dusubiyeyo mwabonye ibibazo byakurikiyeho habayeho gusenya amakanisa habayeho gusenya amazu yose y'abanyamurenge habayeho kwica abantu habayeho kubiba habayeho gukora ibintu bitarigera biho kugeza ubwo amahanga ubwayo yonyine yabzamaganye iyo dukora kuriya ruriya ni urutsinda rubanza kugira ngo twereke amahanga yuko twebwe nta kibazo dufite ico tugwanira ari ukubaho kwacu Uvira n'ubundi tuzayisubiramo mu gusoza wenda hari akabazo nagira ngo dusorezeho kuba bariya bagabo barageze i Burundi kandi mukabivugaho nka MRDP twigwaneho hari impungenge byo bibateye cyangwa n'induri bikeri nkazige gushoka biriya nta ibi ni bibazo bitoya bidakanga umunyamurenge ariko tuza kunyomoza kugira ngo tubabwire ngo ibyo baheba bakora nibyo baheba kugira abanyamurenge n'abandi bose amoko yose ni ibinyoma abanyamurenge ko barapfa ko baritwa buri munsi barasenyewe ibintu byabo zashize ibindi byaranyazwe mu gihibo baza gushimira abo babikoze rero ibyo ngibyo ntabwo twabyemera kuko bakoze kubimenyetso murakoze cyane mureke tugane ku gikorwa bakoze bagombaga kubikora bararangije kugera ku mugambi wabo ahubwo buriya kubikora kuriya bakabikora batari mu minembwe nikigaragaza yuko batsinze babikoraga kubera ko babona ko barangije gutsindwa batangiye kurwana n'ingaruka z'ibyo bakoze kandi umuntu arwana n'ingaruka z'ibyo yakoze aba yaratsinze rero bariya so abantu dutinye kurusha ndayishimiye kurusha nta nico binavuze niyo mpamvu tubwira abanyamurenge bose bari ngo bakomere bihangane kibinabahungabanye gusa ibivume bibaho gusa mu bafata uko nguko nyuma y'iminsi mikeya muzabona ingaruka bazagira murakoze cyane reka dusoze kino kiganiro twakoranye na Bishop Hakizimana Pacifique ndetse na Fanderugabo twari turi kumwe nawe hano hari amacano menshi twakoranaga hariho Indondo NTV hariho Masepa TV hariho Rafiki Bora TV hariho Umurage TV ndetse na Madubu Official na Mukirambi TV ndetse na Ecomedia niwe twakoranye kino kiganiro turashimiye ku mwanya wanyu mwatanze ndetse twizera ko ubutani tubatumira kandi muzatwemerere udukore ikindi kiganiro.